Ngibingelele mlaleli, ngiyethemba ukuthi ephila-ke. Mina ngicela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke i-button subscribe nje kubiza imali kumahhala nje kusho nesenti-ke lemnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje zilokhu zona-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke so ngathi njengamanje ngabe ucindezela-ke i-button subscribe njengamanje-ke udaba lweselona-ke namhlanje-ke laphana-ke lithi-ke sekuvele-ke insizwa-ke esindala-ke laphana-ke eyi-70s laphana-ke iveza-ke kube sobala ukuthi yona-ke iyashenqa-ke vele-ke yena-ke yona-ke izithandela-ke ukhuzane emva kokuba laphana-ke umthandeni Gcokamatisha-ke enze inkulumo-ke laphana-ke ethi-ke ama-70s nama-80s akamusizanga ngalutho-ke kodwa-ke ngalo ukuthi-ke ngilokhu ngiveza-ke okuningi ngiphethe ngidlala ividiyo yakhe yomlisa kwenzela ukuthini-ke mina ngicela phambili sizuleke le vidiyo le ngene comment section ngiyofusha uvo lakho ukuthi unokucabangani-ke button subscribe nje kubiza imali kumahhala nje kusho nesenti-ke lemnyama ukwazi ukuthi-ke nezinye-ke iy'ndaba ngizolethela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke nayo-ke le ividiyo-ke le elomlisa-ke uyithokozele. Kahle kahle phela Dunudunu mfowethu, thina vele sibona abalandeli bakho besikuzama nje abanye bethu ukuthi ufihle ihlazo kumaskandi ukuthi nawe wakwawuhlukanisa unyaka. Manje usuzenza-ke manje ugatsheni-ke uMr Hit after hit. Inkinga yakho nje ukuthi uphakeme mfowethu. Thina sihamba nensizwa mfowethu, sihamba nensizwa thina mfethu, indlamlenze ey'ntombini, indlamlenze nasey'nsizweni. Ekade yakubona ukuthi wena uyisiqomaqomane wena. Usuqoma ama-2K manje. Usukhohliwe ukuthi wena sihambe nawe usazabalaza usaqabalaza. Sakusupport koze nophobia mfowethu. Nakhona ubhaleliwe. Namhlanje usuzenza ugatsheni manje uMr Hit after hit. Iyeke lento yenzayo wena. Hawu. Thina sihamba nensizwa thina ukhuzani Mpungose.